Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Mare, mabalin ka di anayunak pa'y di utang ko. Umayak ko magsingir angam. Nunayunam ay kat mayatlat tamot Manuti inayon mo tayo listakon. Paggatang ko kumaiti uniform dagiti singin nga anak ko. Kan allowance na, uray 5,000 laang. Wana, mabiit lang tayo kan ka iti cash. Imbag lakit tinta nakasingirak, tadaytad ko kan ka. Ay na, agyaman ak mare. Dayta 5,000, agbalinto a 7,000 a piso Inayon kon dito'y utang mo. Anya ka di pa nagsingir ko? Kadalawas ka di, wano, inaldaw. Imutang ka manon, di mo pa'y nabaybayadan di utang mo. Nangala ka manon. Kaano kanto pa'y ang makabayad no kasta? Kasapulak nga minti kwarta nanang. Para iti pa nag-eskwela dagiti anak ko. Sika, ti maawanan iti kwarta. Manon atawon nila kay mo ijay Dubai. Wano, saan mula nga ammo nga agi budget? Iso akanayon ka ang maibusan iti kwarta. Ay, sige nanang, agawid akon. Iso nga grig-grig at tibiyag mukot, tagastadura ka siguro. Kasanuta man kay eskwela ay. Naawan mo't uniform ta. Wan nga rod. Day tama ti pampanunutak. Aday ta ni mami. Nagkapan na nga ta. Gari, Jason, adan igatang yu iti uniform yu. Nangalami ti kwarta mami. Saan yun adamagan pa'y? Tinapatag, makagatang kayon. Ay, mami, umawawag ni daddy dito cellphone ko. Sige, song bata. Hello, Roger. Hello, kabasbasak lang yung text kanyak dagiti singin nga anak ta. Kasapulan da ka no to uniform. Wan lakay. Awan pa iti may pauit ko ita. Apay ngay nga awan, agtrab-trabaho ka mo dita Simmardeng nga kiti trabaho. Anya, kaano ka pa'y asimmardeng? Kasapulan ti kwartata ni, agis eskwela dagiti ubing. Makamu ka pa ilang amang ipamuspusan dita Manun abulan asaan ka nagpaw-pawit. Adun ti utang ko. Siyakla aminan, agbirok kamot ngamin adita iti pagtrabahuam. Mang namnama kalatan kanyak. Anya? Ayan na ni mami. Umayak man agsingir. Rimwar matanti. Sa dino tinapanan na. Nangibati ka di kan ka iti pagbayad na. Awan timbati nanti. Ay, marurudak manan no kastoy laang. Manan nga aldaw asaan ang nagbaybayad Pasensya kayo nanti. Ilamlam mangan samot ni mami ti utang na kanyak. Saan mo tanti? Ay, marurudakon. Idarom kon no kastalaang tiyan aramidan na. Kadugaya man ti utang ni mami. Iso nga rod. Ado ti mapmapan ni Jibalay nga agsingsingir kan ko Kasimot ni mami ta. Apaan da pa yan? Iso asay-saya atan ta tag-eskwela. Tamnan ton makalpas ta. Tulungan ta ni mami ang makabayad ka dagiti utang na. Isumad day tatar aramidag. Saan ka sumurot ka dagiti barkada madakas? Wen, amok day ta. Agadal ta analaing. Elvira, amok nga ada ka di taunag. Rumwar ka. Saan mo nga ilambangan ti utang mo? Ni, si kamat gaya mare. Talaga nga ilambangan ti utang mo anya. Saan mat akas ta mare? Nagbidot ka. Agbaygan. No amok la kuma, akas sa ti aramid mo saan kan a pinautangan? Saan ka kumamot nga agungat Jak ilamlimangan ti utang ko. Ay, kat agbayad ka nga rodan. Pasensya ka pa ilaang mare. Talaga nga awan pa'y pagbayad ko ita. Kunakon kat. Ay, talaga nga itarong kan.
Bayadak to inton addan kwarta. Basta idarom ka. Ipabalod ka. Mami, ipabalod na kakano day chay kumarim. Ay, tinasayaat. Awagam ni Daddy. Masapo lamang ipawit iti pagbayad mo. Tapno sanda ka pag sausawan nakasta, Mami. Apay manan nga imawag kayo. Mangibaga ka manan iti kwarta. Kunakmatken ka, nga awan pa'y maipauit ko ita, tawan trabahok ditoy. Tulungan na kumamot ita, Roger. Awan nga rod, nagdagulit kan aya. Ag video call ta, kaya't ka makita. Agsarsarita tan. Anya pa'y katiti problema maya. Apay adi mo kaya't ngag video call ta. Wen, tanakababay na makitam na iti pagigyanak. Han, oh my God, ata naka-shower ako. Di ti babae day ginangag ko. Ah, Anya ti kaya't asawan day ta, Roger. nagado adamdamagam. Honey, oh my God, Oh, sige. Bye. Idi pa'y ngamin nga bagbagakan ka nga da babae ni Roger ijay abroad. Ngam saan ka mamati? Nanang, binaybayan na kayon, gapo iti babae na. Itapay matamas ka sa pulan mi. Gapo tagis sa eskwela dagiti anak mi. Amo ka marigatan ka, iso ngagpanunot ka. Pagsardengamon nga eskwela dagiti anak mo, kat pagtrabahom ida. Saan pa'y matamabalin na ng taminor di edad da pa'y lang mat. Dadakaldan, mas nataytayag da pa'y ngumsikan. Napigsadan, kabailandan ti agbalin a kargador. An-ano sakida pag-eskwelaan na nang. Kat marigatan kamot nga rod nga agmay-may sa amang isakan iti panagadal da. Kaasi ka, awan mo't nga rod ti maitulong kukan ka, anak ka. Kalpasan amangan, tulungan dak ama panaglako iji palingki itinatang anak ko. Wala na. Siyak tagi sursur. Tapno babit tayo ang makalako. Naskan nga agtitinulong tayo. Saan tayon anam namaan pa'y ni Daddy? Apay, Mami. Anya tinapasamak ni Daddy. Amom ka din anya tinapasamak kin ko, na. Diyak mo Apay ang damagam kanya. Saan natanto pa'y ngawawagan? Hun nga rod. Apay nga ta. Manon atawan ni Daddy siya Dubai. Ngam saan naman lang amalagip nga gawid. Ado tinalakwan ta, Mami, oh. Wen gari, nagbiit an naibos dagiti lako tanat. Mayat gayon ti umayaglako itinatang, Mami. Wen, urayan talaangan ni Jason akasingin mo. Tapno makaawit tayon. Apay mat ngawan ngagpayson. Malaman na. Ay, sa dino nga tayo tinangisursuran na itinatang. Sa dino tinagapuam, Jason. Mami. Ni, agat arak ka. Naginom ka iti arak ka. Kaano pa'y nakasursuro ka nga aginom iti arak? Inawis dak lang dagiti barkada, Mami. Manupay laang titawan mo. Agin inom ka na. Ayan di naglakwam itinatang. Ano na? Anya? Inggatang mo iti arak di naglakwam. Nakakaasi ti panagbiag tayo. Amumat da itasaan ka di. Italamat, Mami. Amuyo ti ado arigat ko kada kayo. Kat no saan nyo atulungan ti bagbagiyo. Makamu kayo iti biyagyo. Aginom ka pa ilaan. Awan lang arod ko kwarta tayon. Inawis dak lang dagiti barkada. Kat, simurot ka mat. Ay na, kaasi ni Mami. Di ka lang maasyan kan kwa na. Apay nga ngagungat ka. Si Kangay. Nakita ka mat nga gyus-yusi di na minsan.
Kunam siguro. Diyak amo day tanga raramidam. Pinadas ko lang. Ipulong kan tupay kini mami. Sige, padasin mo ipulong na tayo pulong kamot akalaing ag-escape kayo ti klase. Impabarangay da ka manan, di ka lamabain. Nagpakpakaasi akmat, abayadak tumat lang di utang ko. Ngam inreklamo daklat tananang. Bayadam nga minon. Aglakla ko kamot itinateng. Umanay laang mat apagbiag ming agi na day di mabirbiro kak iti panaglako. O naam abayadan dagiti utang mo. Tapno saan da ka nga ireklamo. Tanay, nakababain day ta. Uwan nanang. Ay niya laang ang tibagbaga dagiti tattao kan ka, Elvira. Sa anak mat adakas at tao, nanang. Amok, ngam amumatan ti panunot dagiti tattao. Ano kanayon ka ama ipabarangay? Panunutan da adakas dagiti aramid mo. Tungpalang di nagtungtungan tayo di barangay, abayadam ti utang mo? Tungpalak day di mare. Di na kumamatan ito dutudo akas ta. Ne, kat si kamat ti gapuno apay akas tuyak kan ka ita saan aya? Dinadaal mo ti talakukan ka. Saan mo nga itutututo ni mami? Bagbaganday ti maming tagbayad. Urayam ah. Ay, saan nan apabayagan ti panaguray ko tanas kan nga agbayadan? Talaga nakakaasi ti kasasaad ni mami ita. Pudno mata kasi. Tinalikodan da tayo ni daddy. Agadalak analaing. Daita ti ikarik. Liklikan tan ti daka sa barkada. Sige. Kat masapol nga ipapatitan ti agadal. Lepasan ta ti panagadal ta. Para kin ni mami. Ayan ni mami oh. Aglakla ko pa ilang lola. Apay adi yung mapantulungan. Kaasimot. Lola, agre-review kami ngamin. Ay sos, agin re-review kayo mo't. Kunam mo lano napasnak ti panag-eskwela yo. Agad-adal kami analaing lola. Sumardeng kayo kideng, tagkargador kayo laangan ije palingke. Tapno matulungan nyo ni mami yo. Adara pa mi lola. Masapol ang matulungan mi ni mami. Inton makalpas kami. Oho, adula amin. Isupay dahit apaggastusan. Nakakasilang arudan ni mami yo. Nakakutkutungan. Hello? Hello, Engineer Jason. Owen, siyak na ito'y. Asino kayo kadi? Siyak ni Daddy. Daddy? Napayag ako na nakaawit dito'y Pilipinas. Masakit ako nito. Agmay-may sa itibiyag. Kumusta ni Mami? Ay, diya ka mo. Adak namin dito'y field ita. Madama ti trabaho ka. Awagan kanto inton nawaya ti oras ko. Imawag kadikan ka ni Daddy. Daddy? Saan ka di nabayagan nga ako ni Daddy? Anyang awanan, agsaksakit ka no gayam. Nabayagan dito'y Pilipinas. Anya ita tiket na mapasamak. Ito ta nakapsot, agsublin ka ta tayo. Bigbigan na tayo na pamilya na. Idinto ta idinapigsa. Binaybayan da tayo a pamilya na. Day tamot ti kayat ko nga isidirkan ko na. Saan ko nakasapulan? Tamay sa ako na profesor. Uwan gayam. Ayan ni Mami. Aday dya salas. Pagkay ayam ka na kita po ko na. Umay ko kumasukunan. Ije pa ilaang balay. Mailaw mo't nandagiti apo ko na kankwana. Wana, day talaga ang brother. Naragsak ni Mami, nung dagita po ko na ti kakadwana.
Mami, ada ka di pa'y kurang itibiyag mo. Awan matanti ko na kanak ko. Amin na kayat ko, itatyo. Naragsakan tibiyag ko ita. Mami, ada ko maibagakan ka. Anya na ita. Inawagan nak ni Daddy. Anya ti ko na. Kung kumustaan na ka. Saan ko kung mga ibaga dahito kan ka nga masapol ama-amuam. Oh, Kaguram ka di pailaan ni Daddy. adu tinagkurangan na kada tayo. Ang oray kasta tinapasamak. Isulat ta ti amayo. Nabayagan ang napakawan ko. Iso nga tuya kita. Naragsakak ngagbibiyag akadwa kayo, anak ko. Dahi tama ti pampanunutak, Mami. Anya ti makunam. Ngamin, planok ang mapantay ko mamat bisitain. Amum ka di no sa dino ti ayan na. Ay, awagak, Mami. Damagak no sa dino ti pagigyanan na. Sige, anak ko. Sige, Mami. Ibagak kinigari. Tapno maplano tayo analaing ti aramiden tayo. Agkikita tayo matlaangan iti amayo. Amin narigat dito'y rabaw tidaga at dalat na kasukat na anamay. Papagayam, ditangan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasat itibiyang. Insurat ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.